Premier commentaire. Coucou, Coco. Tinha passarinho na rofeu na casco, je suis désolée. Tinha coisa timazava ravlafa. Nièce kaza. Coucou Véronique, Steven. Rachida, coucou Zanjko. Bon, tiako na regny nareo raha volako fa za mila mivolagna. Fa ela feo casco, ça fait plusieurs jours. Za tsy marary feonaka fo casco. Za tsy mikoaka fa ça va izy ndreo. En fait zany volagna marere par rapport tamin'tio ai. Regny tsara raha volagna. Ah d'accord, ok. Feo casco karaha radio tsy mahazo tsara. Hitanareo radio tsy mahazo tsara antenne. Donc voilà. Nino déjà programme nareo un week-end et programme naka Hello Rijad from Maurice. Hello. Fanny antso anao madrako Jesus. Ireo hoe feno page ny Jesus amin'ny Facebook feno Jesus. Ireo jiaby amin'izay vany. Misy araiky zay magnano marigny. Ireo magnano adalagna forotra. Tiako be mahita anao. Merci. Tsara be zany feo casque. En fait, mijaly za tsy... J'ai du mal à parler. Mijaly be zany. Ino ma raha mila volagno ya. Za weekend miambiny ry namako avy andeha passer week-end entre copines. Andeha koa misy la neige, mandeha la neige, koa tsisy la neige tsy mandeha miboaka hely hariva. Tiako be tarehinao, merci. Alia tsy mianatra izy amin'ny nianty mercredi après-midi izy tsy mianatra izy amin'ny chambre anazy zagny. Les raha tiako resagny en fait c'était surtout hoatsika zay anao si be. Tiako asa regninareo raha volako en fait za mijaly mivolagna azony feonaka casque. Tiako amizay na regninareo na tsy regninareo. Ovinake mandeha fianarantsoa mbola tiako. Za tsisy programme pour Madagascar mihitsy. Magnano pause za amin'ny la musique amintsika any. Fa za magnano la musique aty. Pour l'instant fa pause kely de mbola manana projet hafa za. Maro asako fa mety hoe tsy hainareo fa manana projet hafa mihitsy za ankoatran'le fa hainareo de mbola tsisy fotoagna za pour l'instant tsisy tournée. Misy date vitsy za andafy fa Madagascar mbola tsy afaka mihitsy. Ya after hoatsika zay anao si be week-end zany de anao si be. Ah d'accord Daisy, ça tombe bien parce que ouverture ny salon de coiffure né amin'ny amare manomboka amare izy misokatra ho an'olo jiaby. Flora Institut anarany hosoratako amin'ny iteraka amizay. Ya iteraka za fa mangataka amin'Zagnahary l'année prochaine, pas cette année. Cette année,
fa tampotro baka cette année donc l'année prochaine magnamboatra izy dia karahan'zay fa asa tsy endrika mbola misy asa tiako atao alohany zegny dia ouverture ny salon de coiffure-nay ho za manomboka mare ho antsika jiaby zay anao si be Flora Institut anarany ho an'izay misy fanontaniana tonga dia apetraha fanontaniana afaka valiko zay ma mbola tsy nisokatra ela be zay fa mbola nagnamboatra mbola marobe raha namboarina tamin'izany publier vidéo hitanareo igny mbola tsy izy tegna vita fa mbola misy raha namboarina vitsivitsy déco le viavy tsara angofo tongotra taiza moa nahitanao angofo tongotrako dia mbola misy entagna maro nalefako baka en France aty za tsy anao si be za en France fa misokatra ho antsika jiaby salon de coiffure salon de beauté parce que tsy voly fo raha ataonay ao misy miantso za je rappelle après donc zegny marobe zegny prestation hita aminay ao tsy voly fo e zay magnano raha jiaby mikasiky volo zay hainareo zay magnano raha jiaby mikasiky tare zay magnano épilation zay magnano angofo les ongles mikarakara tagnana magnano tongotra zay magnano massage désolé fa mijaly be za za miteny feona kakasiko zay magnano massage zay maro zay raha tadiavinareo maro be zegny prestation proposenay misy manamboatra volony matoela izy koa manapaka volony matoela afaka ataonay fa magnamboatra atao karakory ma volony matoela e dia ino amizay mana ya dia manomboka mare zay misokatra zay manko ela be zegny mbola tsy nisokatra zay mbola nagnamboatra mbola niambiny entagna navy baka taty navy tagny dia mbola maro be zegny raha nalefa baka aty ho avy agny amin'ny semaine prochaine satria maro be zegny raha ampiasainay ao merci Charliana maro be zegny raha ampiasainay ao baka aty en fait zay mividy produit avy aty ampiasaintsika agny dia le izy ho za mbola tsy nisokatra zay la jiaby zay nefa fa misy client maro mandeha aminay ao zay client navy tao jiaby namboarinay zay client navy tao dia fa namboarigny tsy nirefusegna fa namboarigny ya zay client navy tao jiaby fa namboarinay dia antenaiko fa afaporo raha tiako volagnina amizay hoe la plupart n'olo nidriky tao mavozo alohany ro maro commentaire tsy voavako anao mavesatra karaha dila malany aminay aty hiver aminay aty zao manintsy be hiver izy koa fa hiver za somary mazavazava izy koa fa tonga mada za mandeha masoandro be na aty izy koa mandeha masoandro be mipody amin'ny couleurako lera mafana zegny za jobijoby lera manintsy za somary fotsifotsy zay fo dia marobe ho za olo tonga aminay ao mavozo hoe ha tsara be ato lafo be prix dia misy miteny hoe luxe fa prix mety mampataotro dia raha tiako tsindrina mafy hoe prix-nay ambany faran'izay ambany zay manontany karakory prix ohatra hoe karakory prix atana karakory prix anao si be dia prix-nay nataonay ambany prix-nay nataonay ambany coucou ela prix-nay nataonay ambany zay mbola vaovao ary tsy endriky misy menimeny hoe ampanonga prix na karakory fa pour l'instant ataovanareo essaye karakory asanay eza Alia elle est dans sa chambre
prix-nay ambany zay prestation tadiavinareo prix-nay ambany dia zay mampiasa raha tsara. Ohatra zao nareo hagnano volo, ohatra zao nareo hagnano volo, ohatra hoe hagnano brushing, dia vita brushing magnano steam pod. Matetiky misy olo sasany mampiasa fer à lisser. Dia nenay zay tsy mampiasa fer à lisser fa tonga dia steam pod. Ho an'izay tsy mahay steam pod zegny le lafolafo vidy amin'ny anao mividy izy aty. Sady tsy manimba volo, tsy magnory volo, tsy manimba volo, tsy karaha le fer regny. Dia igny no ampiasainay ao, dia nefa prix-nazy tsy arakaraka hoe steam pod ampiasaina dia prix mora be karaha hoe anao mampiasa fer tsotra. Fa zay fotsy hanimba volonareo dia voilà. En fait zay généreuse, zay tsy lafo raha fa maro tsara zegny le raha tolotra ny anareo. Za mikoragna sady mamaly fanontaniana anareo zegny mahatonga za somary variana parce que maro be commentaire. Viens au Canada s'il te plaît. Oula, là pour l'instant je peux pas. Je fais une pause. J'ai trop de choses à faire. Je fais une pause. Laissez-moi quelques mois et je reviens. Laissez-moi quelques mois parce que voilà, tsisy fotoagna za hagnano tournée. Tsisy fotoagna za boaka hira sy raha fa maro be raha manahirana za amin'ny asa ataoko. Dia ho hitanareo surprise après quelques mois. Dia mipody tampoko amin'izay za fa engany mangataka amin'ny Zagnahary mipody tsaratsara ny le taloha. Pour l'instant je fais une pause. Tokony amin'ny fianaran-tsoa nisy mbola anao si be. En fait mbola anao si be. Za tsy nieritreritra hoe andeha hagnano salon de coiffure na nino fa mba magnamia asa tanora misy zaza reo hoe te hiasa dia namezana asa. Atsika amin'ny teny zao misy petite dizaine tsy haiko mety 9-10 zaza totalin'ny zaza miasa ao. Misy boaka Tana, misy zaza nafarigna avy Antananarivo. Pardon, on dirait que tu es enceinte. Ça sera pour l'année prochaine, Inch'Allah. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Miss Zaza avy Antananarivo, dia misy zaza avy Anosibe fa zegny za tsy volagna raha maro fa izy koa misy fanontaniana anareo dia afaka manontany. Dia nisy nanontany hoe fa magnino agnarany nataonao hoe Flora. Ya, nataoko Flora satria zegny aran'ny zanako Alia Flora. Prénom zanako Alia Flora dia le agnaranazy Flora nalaiko nataoko aminazy io. Misy manko olo manontany. Za koa mba leva te hiasa. Kely manko place io. Kelikely izy io dia ndraso hitady raha hafa atsika fa anao tena tsotra tia manampy olo maromaro. Ka olo jiaby manko tokony mifagnampy. Olo jiaby tsy miambigny hoe antena manana ny ampy izay vao magnampy fa izy koa anao misy hely tsy en fait magnampy olo tsy mampaperte. Za tsy mpanambola, za tegna tsy mpanambola fa agnisan'ny olo matetiky raha kasaiko presque azoko raha madinidiniky ilaigna presque azo fo satria anao magnampy olo igny tsy maintsy mipody aminao fo zigny tsy olo ampianao aby magnampy fa ampody fiainana aminao fo zegny le raha amezanao. Le karaha zegny. Izy koa nareo misy fanontaniana afaka manontany. Dia zao koa raha tiako ambara. Zay ho an'izay mila produit avy aty, c'est-à-dire hoe ohatra hoe misy produit de marque zay zatra fampiasainao andavanandro na fikolokoloanao tare na fikolokoloanao volo na fikolokoloanao vatanao. Ho antsika zay zatra mampiasa produit de marque regny anao si be ho za, anao si be fo. Afaka micontacter page Flora dia mandefa commande hoe mba agnafitra ty produit ty dia alefako, tsy problème fa alefako anao si be produit tadiavinareo. Ohatra hoe misy produit zatra ampiasainareo somary sahirana anareo mitady izy amadà dia alefako baka aty tsy magnino dia alainareo amin'ny Flora dia zay.
nino koa misy fanontaniagna hafa. Hitanareo sapin rose, sapin amin'ny Florao rose. Bisous Tina, sapin rose parce que j'ai tiara rose. Coucou ma chanteuse préférée. Coucou Yasmine. Aya Malia Guerra, et notre caraïtoko. Ou vient titulaire. Ça m'en pause. Ça je pars pas en tournée. Ça je de tournée, je fais une pause. En bel coup quelques mois et vous en poudi. Face à kumbola mar. Tu m'as des contrats pour l'instant. Après plusieurs mois, ça m'étafkan de tournée. Zatena makafibe. Non, merci. Zefendara trouve mettre un produit non, c'est aussi B. Pour l'instant, t'es un aussi B parce que Zati marque est-ce que vous le marquez? Wanze ou la aussi B. What we misra il est en français ti produit l'endroti de Afrique avec plaisir. Za mise en commentaire ndek mise tsarangano. Ah Virgile. Aona tora yara yasam karakorzing am la finin. Umbianga mande mayotte. Zati kande mayotte fa mis problème mayotte tiako na ita na rodzaba mayotte moko fa au courant we mis vonolo mis attaque marbe délinquant abro nagadar de mi couronte de na findrani la mairie. En fait la mairie nangafitra zan de ngan festival egn fa na findra datine parce que mis fatiolo mis olo magnotra. En fait sisy raha manjary agny tsy milamigny de atahorandreo de nafindra datine. Zay raviravanao magnano raha amitsika satria mba fiera zay. Merci. Ino produit ampiasainao mitarimy ampadio? Za mampiasa Decléor, produit marque Decléor. En fait, tu voterai ouais Decléor mety aminaka de Decléor koa mety aminao. Arakaraka ny soran'olo. Za nisy moment votiela teo. Natoron'olo esthéticienne izy hoe tsara hozy izy produit CeraVe. De nividy za CeraVe satria hoe tsara de za mahita publicité nany hoe maresy lahatra hoe tsara be de nagnano essai za niboaka bouton maro be tegna maro be ratsy be nifeny bouton za de najanoko de nipody amin'ny Decléor le mazatra igny de niala boutonko. En fait tsy voatery hoe mety aminamagna de mety aminaka fa afaka magnandrana andramanao izy de raha tsy mety le produit misy appel aza forcegna fa aleo magnale. Za koa mamety micommande sapin rose le verte foboka mazatra sampoko nahita rose. Anao mety andefasako adalabety. Anao mety andefasako. Problème aminareo agny baka. Mandefa raha aminareo agny ela. Tsy 2 semaines. Mandefa anao si be manko si rapide. Marigny za hitanao tsy masaky miboaka nefa zany de mada tsisy raha pare mavoza andeha hiboaka. Ouais, c'est dangereux zegny à Mayotte, je te dis. Ça fait peur. Donc voilà, mbele kuna rose comme isfantanyanga afka mikaiky non afka mandefa message pardon mandefa commentaire de alefako amin'ny ambony vidéo yo numéro ni salon numéro ni Flora Institut alefako ambony yo de tagueko mentionné yo ko page de agny anareo afaka magnambela fantanyagna parce que am page naka c'est compliqué zegny mandefa message am page ko matetika ela be za vao mahita. Je suis désolée feonaka kasiko za mijaly mivola. Coucou Justino.
tu as une beauté époustouflante. Merci Jean.